96 tota na battery fa maria le boga ba mabenkele ba rekishitse gomme ba rekile ge ka ba ga se wa reka le khono o hlokepela ele ngwana matšatši ga a hlabe ka go sona ebile le malapa ga a lekane mo e leng gore le kgonne ge o paletše go sasa o tla kgona kapa ka lela latelago ke go boditše motheletši wa Mmutse Community Radio gore re na le Professor Moremi fa gomme re nago le Professor Moremi re lebeletše taba ya go nyala mosadi ka bana kapa go gapa kgomo le dinamane mohlomongwe gore dinamane tše ge o šetše o di gapile ka kapa le mmago tšona ke moka di swanetše di phele jwang ga di a swanela go phela jwang di tshware jwang jwale lotse ka moka tsona motheletši wa Mmutse Community Radio re tlo di kwa go tswa go yena Professor Moremi ka botlalo e le ga tlabe a eletša kapa a tliša thuto bathong yeo e tsamaišanang le segagabo motho mabapi le ge motho a nyetše mosadi ka bana goba wena o le ngwana mmago a nyetšwe ka wena gomme pele nka motsentša Professor Moremi nke ke dire ka tsela ye ke fete ka fa tšatšila le kgono yeo re tliša go thuto ka yona mo bathong re e lebeletše ka kapa gomme Professor Shum o tla tsena a tamiša motheletše kgole le kgausi mo a re theleditšego a le gona ke moka a nape a tšwela pele ka ditlhaloso tša gagwe ke moka ga tšwetše pele ka ditlhaloso tša gagwe aowa ke tla bentše ke motšhetše leihlo gore ge a mpotša gore o feditše ke moka a mpotše gore ne ga botsejwaleng re diawa re amegaleng goba mohlomongwe ke pota ka kae ka kapa radio ga gone molato Professor a go leboge malome ka kapa ka rata go tsebiša batheeletši ba bogedi kua gae le go le lentšo la ka batlono le kwalele ka mokgo mongwe ka lebaka la ge re phela re le metsing bo flu ba fihla ba kokota ya a ke dumediše mmagoši ke dumediša bokgošigadi ke dumediša baruti ke dumediša bo mmamoruti bo bishopo ka moka ke dumediša dingaka tša setšo ka moka ke dumediša bo mmangaka ka moka ke dumediša batho ka go fapana ka madulo a bona baetapele ka go fapana ke sa tlogele motho ke dumediša batho ka moka bao ba phelago ba re thieleditše le bao ba pallwang ka mabaka a itseng ke a ba dumediša go le le kgausi mo balong gona a ke tšee madume nke ke a lebantšhe ka kua ga Moreni ke no ba dumediša le kgono ke dumediša bašomi mmogo ke dumediša bo malome ka kapa ke dumediša balatedi ba rena ba letlakala la rena la Facebook bao ba phelago ba re followa ka mehla le ka matšatši ke a ba leboga bo Makhosi Jan Molepo bo Phaladi Mononyane bo Metsa Sebothoma ke a ba leboga ka mokana ga bona ke ba leboga go menagane tšatšing la lekgono re swere hlogo poledišano e thataši ke tlo bolela le lena batheeletši ke tlo bolela le lena babogedi ba letlakala la rena la Facebook gomme le thietše gomme le tle le kgone gore le tle le bolele le nna ke bolela le ngwana yo e leng gore mamage o ile ge a nyalwa ka yena ke bolela le motswadi o e leng gore o na le ngwana o e leng gore o tlile ka yena ka bogadi o e leng gore ngwana o mo gapeletša go ya ga bo papage e ka ba wa mma ke bolela le lena le kgono ke bolela le papa wa nyetšeng ngwana o e leng gore ngwana wa gage o mo gapeletša go ya ga bo papage
papa o ri ngwanong tongwe le engwe a go ne sa sa mo direleng sona ebile ga go mo go bontshang gore ngwana o tlile ka kgomo le mmaga ke bolela so le ngwana o e leng gore o ka gare ga lenyalo le e leng gore mama ga o nyetswe ka yena ngwana o kgona go bona gore wa hlaudiwa ka gare ga lapa ngwana ga kgopela tša re kgopelang ga a fiwe mara ba le ba ka mola e le go ba papa wa madi ba fiwa se sengwe le se sengwe seo e le go gore ba se kgopela ke bolela le batswadi ba ka gare ga malapa bao ba šetšeng le ditšhuana batswadi ba bona ba sepetšeng ke bolela le lena ke nyaka go lefa maele ke nyaka go lefa tsela ya gore le kreye khutšo ka gare ga malapa le santše le bereke jwang lenaneo le ke la go thuša lena ngaka Moremi ka gare ga dinako tša gage ka moka o kgethile lenaneo le gore a tle a le thuše a kgetha go se robale a kgetha go nyaka go thuša batho moyeng go bolela le bona ka lebaka la gore wa tseba gore batho le ne le matshwenyego a mantši lenaneo le ngaka o kgethile nako ya go bolela le lena bana ba gešo bao le phelago le tetswalletše ka gare ga mengwako le bonang o ka re le a tlaišega le bonang o ka re ka mo gare ga lapa ga go wa lekwang ebile ngwana o kwa gopola gore ge nkebe papa a le gona nkebe tše ka mokana ga tšona di sepela gabotse ke bolela so le ngwana o e leng gore mmage sala motlogela o šetše ya nannoši ngwana o e leng gore wa lla empa ga a tsebe mo a ka llelang gona ke tlo mo fa maele tšatšing la lekgono hlogo poledišano e re ngwana go tla ka kgomo a na badimo ba ka moo mmaga yang gona go a kgonagala gore na ba ka moswara ngwana wa go tla ka kgomo go a kgonagala gore sedimo sa ka moo mmage a ileng ka gona se ka motlaiša na bagologolo ba re ge e le gore ngwana wa mmage o ile a re ga a monyala ngwana a dumela a tswa kua ga ya tlola letsoku a sepela le mmage a ya le mmage bogadi gomme ga a fitlha kua bogadi ba mmage ba bogadi ba tšea ngwana ba mo fa leina ba mo thielela mara ka taba ya dijo go na le dijo tše di reng ngwana o swanetše go ya ga bo papa jwale le kgolle re ya boledišana re ya rutana ke thuto e kgolo godimo ga bana ba e leng gore ba dutse ka gare ga malapa ba lla ke thuto godimo ga bana ba e leng gore ge ba santse ba tsenela dikolo go ba boima ka lebaka la ditlaišego mola le mola ga go ne se se lokang godimo ga bana bao jwale ka ge ke le ngaka ke kgethile ba gešo gore ke tle ke le thuše fa ka ge ba boletše ba re lenanego le le ya bapatša ngwana ga a te tseba gore o fihlile bogadi wa tlaišega o swanetše go phetha ntho e re e bitšang gore ke tae ngwana ga a fihlile bogadi ba mmage a bona o ka re ga go wa motheeletšang ngwana o swanetše go tseba gore ke santse ke bolele le badimo ba gešo jwang re na le bana ba e leng gore bomma go bona ba ba kry-ile ka mokgwa o e sengwe mo botse ke bolela ka tabeng ya mokgwa wa go phaiwa thetho ka kgang re na le bana ba e leng gore bomma go bona ba lekile gore ba kgotlelela manyalo le bopapa go bona ka lebaka la tlaišego ka gare ga lenyalo go be go gapeletšega gore motswadi wa feleletša le tlogela lenyalo ngwana o a tlaišega o tshwenya ke badimo ba ga bopapa ga o tsebe gore ke kae ke mo le kgone go thušana le lena le batswadi ba lena gore re kgoneng go bona gore le ka thušega jwang tlogela go lla o re ga ke bereke ka lebaka la gore ke tshwenya ke badimo ba bopapa tlogela go lla o re dikgwebo tša ka di a senyega ka lebaka la badimo ba ga bopapa tlogela gore sekolo se ya gana ka lebaka la badimo ba ga bopapa re na le bana ba ba nyakanang le bomma go bona ka lebaka la mokgwa wa mathata a lefase bomma go bona ba sepetse bangwe ba tiphile diokobatši bangwe ba tiphile naga bangwe ba tiphile ba sepetse ba sa kgona go gopola le bana ba bona ke bolela le bana ba ba llang ke bolela le batswadi ba ba llang ke bolela le bana ba ba nyakang go kwešiša gore ge ba re ngwana ko a kgomo ngwana kgomo ke ngwana wa mohuta mang motheeletši mmogedi kgole le kgausi mo o leng gona o seke wa tšhaba gore ngwalela wa re botša sello sa gago ra tla ra kgona go tseba gore re ka go thuša jwang motheeletši mo o leng gona o seke wa tšhaba go letša ka lebaka la gore e ka ba letšatši la go phologa ga gago e ka ba letšatši la go tseba gore seemo se o leng ka gare ga sona o tšwa buang ka gare ga sona bangwe dilo tša lena ga di sepele gabotse therešo ba ga bolena ba ga botate ba lenyaka gobane le ile ge le fetša go belegwa ba le tšea le ge bomma go lena ba sebe ba nyalwa ba le išaga ga bopapa go lena ga bopapa go lena ba lefa leina morago mme a hlano ga a sepela wa kry-a ngwana a golela ga kokwana ke bolela se lekgono dilo tša lena ga di sepele gabotse ka gare ga lapa ngwana o nyaka go ba le tšwelopele dilo di eme di thibile ke medimo
phone go ba la hlela molaetsa mo Facebookung ya rena ya Dr. Mremi ke go botse gore ngwanaka nka go thusha bang go ba malome nka go thusha bang go ba rangwane nka go thusha bang go ba tate nka go thusha bang rena le botata go rena ba ileng gore dilo tsa bona ga di sepele ga botse ka lebaka la fa ge ngwana e tswa ba re fane e papa a bitsang ka yona ga se yona papa go ngwana ga a tsebe papa go ngwana o fihletse papa ga ge ka lebaka la gore mo gongwe papa ga ge ko mongwa ka mololokong ngwanaka tate mogolo founa le go le re bolela le wena ke letšatši la go thušana le wena ke letšatši le bohlokwa bošigong ba lekgono gore re tliše hlogo poledišano ye e leng gore e lebane le wena ke a tseba gore ba bantši hlogo poledišano ye e tlo le šikinya ke a tseba gore ba bantši hlogo poledišano ye e tlo le tshwenya moyeng ke a tseba gore ba bantši hlogo poledišano ye e tlo le kuša bohloko e tlo le bušetša morago mara e fela ke re letšatši la go phologa o ka se tsoga o le tsebile ka moo modimo wa badimo a ileng a re monna sepela o ye go bolela le bana ba ballang sepela o ye go bolela le bana ba e leng gore ba palela ko go robala ka lebaka la ditlaišego bangwe ba tshwenya ke medimo ya ga bo bona ge ba ka no sepela fela ba ya go phasa mo koteng ye e omileng ka gare ga sethoga dilo tša bona di tloloka bangwe ba tshwenya ke medimo yeo e leng gore e palela ke go gatlhana le ya bomma go bona ge ba ka sepela ba ya go ntho e re e bitsang sebataola dilo tša bona di tloloka bangwe ba tshwenya ke sedimo seo e lego gore ke sa ga bo papa go bona ge ba ka sepela ba ya godimo ga solo bana dilo tša bona di tloloka bangwe ba tshwenya ke sedimo sa ga bo papa go bona ge ngwana a ka sepelano tsena ka gare ga dikgoro tša ga bo papaga dilo tša gage ka mokana ga tsona di tloloka o tlo no bona di sepela ga botse motheeletši mmoge di kgola le kgausi mo o leng gona ke a tseba gore o ka gare ga meyogo ye e leng gore go o botšiša mme o mmotšho gore ga ga botate ke kae mme go ba boima go yena gore a go botse gore ga ga botatago ke kae ka lebaka la mabaka a tsebang ao e le gore a kgonagalo ra ka go botse bomma go rena ba kušitšwe bohloko botata go rena ba kušitšwe bohloko lena bana le kwa bohloko mo le leng gona le hloka thušo tšatši la go thušega la lena la dillo leo le nyakang dikarabo šile le fihlile re gona mo motse o seke wa tšhaba go letša o ka letša ke bolele le wena ke kgone go kwa mathata ao leng ka gare ga gona re kgone go namola dilo tša gago di tle di kgone go loka di sepele ga botse ge re le ka kua letlakaleng la rena re na le Tadikwena a re ke le theeleditše maele a lena ke ya kwa ga botse thwi ke tšwa ka kua Bokgomo ke ga gabo o re theeleditša le ka Bokgomo o kwa maele o kwa mantšu o a tseba gore lentšu le le bolelang mo le bolela le batho ba bantšhi lentšu le le bolelang mo hlogo poledišano ye e swere bomme e swere botate e swere bana ba gabo rena e swere meloko ya gabo rena ba nyaka go tšwa ka mogare ga problem ye re bolelang ka yona ga ba tsebe gore ba ka tšwa jwang mme še o rata go tšea ngwana ka moise ga bopapage e fela o na le letšhogo ka lebaka la ditlaišego tša ileng a tlaišega ka tšona tate šule dilo tša gage ga di loke ga e tswa ba re nyakana le ngwana wa gago gore dilo di tle di kgone go tlemologa gobane ngwana gago wa lla ka mehla le ka matšatši ga gone se se lokang godimo ga gage ngwana o ratile go ya sekolong papa ge o bereka ga botse papa go ngwana o nyaka ngwana gage mmago ngwana o gana ka ngwana o banna ke hlogo poledišano ya letšatši ya bošegong ba lekgono motho kgole le kgausi mo o leng gona motswadi šikinyega o nyake go tseba gore ga botse taba ge e le so o ka e bereka ka mokgwa mohuta mang gore o tlo o kgone gore dilo tša gago di tle di kgone go sepela ga botse o ka ngwalela di-commenti mo go number ya rena ya 079 1709862 ka kgona go bolela le wena wa lahlela molaetša gore dilo tša gago di tle di kgone go loka di be ga botse e re ke go botse ditaba gore dilo di tle di kgone go loka di sepele ga botse go wena ntle le gore o gatlantšhe medimo ya gago ntle le gore o bolelele badimo ba gago ntle le gore o tephe nako ya gore wena o nyake go te tseba gore ana wena o mang ka fane o mang dilo tša gago di ka se tsoge di lokile motheeletši kgole le kgausi mo o leng gona nyaka go tseba gore wena ga botse o mohlobo mang nyaka go tseba gore wena ga botse o tlile jwang gore o be mo seemong seo leng mo go sona dinyake o dinyakišiše o kgone go tseba nnete o tlo kgone go tseba go phologa o tlo kgone go tswa ka gare ga mokgwa wa bothata bo bogolo bo e leng gore o ka gare ga bona ngaka mmereko wa yona ke gore re swanetše go le tšea re leiše le kgone go le gatlhantšha le medimo ya gabo lena dilo tša lena di loke di sepele ga botse poledišano e re e bolelang mo lekgono o ka tsoga o e ya go phasa o bolela le badimo ba geno dilo tša gago di bulela malome ka kapa a re bulele megala re bolele le batheeletši kgole le kgausi le babogedi ba kgone go tseba gore ba letšetša nomoro e feng gore dilo di tle di kgone go loka di be ga botse batheeletši babogedi kgole le kgausi ba tla ba kgone go kry-a phogo
right motheletšo motse community radio gona fa le go 96.3 FM professor wa tseba o diadile mongaka o di beile ga botse taba tše di kwagetše ga botse go ne le dilo tše dingwe kore ge di dutše ga gone ka mokgo o ka di solang ka gona kapa wa di tlalletša kapa wa di fokotša a ke bole re tlema ke melao go le diputšo tše dingwe tše mmalwanyana tše ke beng nka rata gore mohlomongwe nka go hlaba ka tšona tše e leng gore ke tloga ke dumela gore tše dintša tšona ke tše e leng gore motheeletši a ka no ba diputšiša tšona kua gae empa a sa tsebe rena a ka di fihliša jwang ka keno empa ga gone taba prof ga gone taba ka fasa mabaka a rilego ga ke kgone go botša diputšo tše ntšhi mongaka motheeletši wa motse community radio a gona fa le go 96.3 FM a re ye go 06485827771 06485827771 mo e leng goreng professor Moremi o gona mo o tloga a le gona gore a tle a arabe kapa a go thuše mohlomongwe o sefaneng se e leng gore mmago o nyetšwe ka sona mohlomongwe o sefaneng se e leng gore o no godile tatago a bitša ka sona le yena ga se sa gage ke topa motheeletši gona fa professor go 06485827771 nomoro ya rena ya whatsapp ke yone la professor a e badileng le gona mo go 06485827771 ka nnete le ka tloga le romela gona ke moka a ra kgona go kopana le bo professor ba kgona go araba diputšišo ka moka tše e leng gore o le motheeletši o ka nobe o ne le tšona ko gae mcrs mo moyeng dumela 06485827771 06485827771 ke yona nomoro rena ka mo diphapošeng kgaša motheeletši wa motse community radio kgone le kgauswi mo ka beng o re theeleditšeo le gona re lebeletše taba e thata kudu le kgono mcrs mo moyeng dumela mcrs dumela mcrs ra go amogela dumela 06485827771 batho ba bantšinyana ba bontšha o ka re ba tshwere ke network ka letlhakoreng le lengwe empa ga gone molato ka kapa ga gone molato right prof malome kaka re swere taba e thata mongaka mo e leng gore taba ye e swere ba bantšhi ke bona molaetša o mongwe a šomo o tšwa go Derrick Mampuru a re ya taba e popota e bohloko taba ye e re swere maphelong a rena e re ke tope motheeletšišo mcrs mo moyeng dumela thobela a re gona ra lena professor Shuwe thobela le ka mogala ba geshu re gona mongaka molato ga o gona mongaka ko mongwe ka go botšiša thobela le nna ko mongwe ke tshwenyang ke gore a na ke mang ke tswa kae ya ya ka ke nyetše le mma ya yore go kare dilo tša ka ga di hlakane ka mokgwa go swanetse mme o nyetše le wena o ile a re ga ya bogadi a ya le wena thobela ene mme o ile wa re go mmotšiša gore mme ga gešo titi ga ga botate wa madi ke kae mme a gana go go solela tšona o ile a di ntsholela tšona ra re ge re thusa go ra kgwetsa gore ba re maloba ke ngwagola ko go kwela gausu gomme ba ile ba go tšea ba go khunamiša fao a se di fihla moo gore dilo di loke ka ge mme a šetše a go boditše dilo go duma gore o ka gahlana le bale ba ga botate a ba go fe leina ba no go khunamiša gore medimo ela e go lokollele tše di botse e go lokollele dimpho dilo tša gago di tle di kgone go loka di nabe di be gabotse taba go loke gore medimo ya ga botate ge e go nyaka and then la fihla ga ga botate wa ba mokgwa wa gore ga le khuname
medimo e bona o ka re ga sebe wa fihla mola ba go nyakang gona gobane se segolo se ba se nyakang ke gore o ba tšhollele maphoroma go ba jwala and then dilo tša gago di tle di kgone go bulega ba tle ba kgone gore ba kgone go go šireletša kgole le kgausi mo o yago gona ya go kwa mongaka fela go boimanyana gore nka fihla ko kare ba ba tsebang tsela ke ka moka a ba sale gona go le lefao ba ba tsebang tsela tše ka moka ga ba sa le gona nna ke ne go fela ke tlhahla ba bangwe bao e lego gore ba timeletše ke ditsela and then batho ba kgona go tla ka kua gae ra dula fase ra lebelela ra bona gore tša bomakgolo ditaola ge diwa di re botša buang and then ra leka go bolela le medimo ya ga botate ra e kgopela ditsela gomme ba fetša ba re file ditsela ge o ka tla ka kua gae nka leka ka matla badimo le modimo re ka kgona gore re be re feleletše o fihlile fao o dumago go fihla gona dilo di atla di a kgona di a sepela ga botse ke lebogile kudu go boledišana le wena bošegong ba lekgong le bone aga thank you re a leboga 064